Mission conjointe de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, les deux gouverneurs en meeting populaire à Nyabibwe, territoire du Kalehe. C'est ce mercredi 8 juillet 2026 que le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a été accueilli par son collègue du Sud Kivu, Patrick Boussoubouangui. La population en meeting populaire s'est réjouie de voir pour toute la première fois dans l'histoire deux autorités de provinces voisines, les Nord et les Sud Kivu, se rencontrer à Nyabibwe. Le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubouangui, appelle les jeunes à contribuer à la paix, la sécurité, en intégrant volontairement l'armée et la police congolaise. C'était avant de prêcher le vivre ensemble. Le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubouangui, appelle les jeunes à contribuer à la paix, à la sécurité, en intégrant volontairement l'armée révolutionnaire congolaise. C'était avant de prêcher le vivre ensemble. Mu territoire zote za Sud Kivu. Hapa ndio example ya hiyo wanaitwa mkifaransa les vivre ensemble. Na ndio maana tumeanzia hizo mkutano mimi na ndugu yangu gavana wa Nord Kivu hapa. Sababu hapa ni symbol ya upendo, ni symbol ya vivre ensemble. Mnajua symbol ya vivre ensemble ni kusema nini? Inamaanisha hivi, watu kuishi pamoja. Hapa kuna makabila zote. Kuna Watusi, kuna Wahutu, kuna Warega, kuna Wabembe, kuna Wahavu, kuna Wanande. Unaona ndugu yangu Lumumba hapa ameongea na Kinande na Mukamujibu, si ndio? Prenant la parole, le gouverneur de Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a relayé le même message de la cohabitation pacifique. Il invite aussi les jeunes à profiter de l'occasion pour contribuer à la restauration de la sécurité dans nos provinces, en particulier au Congo démocratique en général. Tutie nguvu pamoja, tupiganishe ubaguzi wa ukabila, tupiganishe uongozi mbaya yenye iko Kinshasa. Tupiganishe FDLR zilitoka kwa Rwanda munonatikana. FDLR zikakuya zunguruka huku Musidi Kivu, Munoro Kivu, zikakuya fundisha watu ubaguzi wa ukabila. Vitu wenye walitoka Rwanda na wanafanya, wanakuya vifanya huku kwetu. Sisi hatuwezi kubali, na tunaomba raia ya Kalehe, tunaomba population ya Nyabibwe muzidishe ile upendo. Mimi sina mengi ya kusema, ni kuwashukuru kwa mapokezi. Tunawashukuru jinsi mulitia mbele kupiganisha ubaguzi wa ukabila, iendelee. Babiana baungane, bakuje, tukomboe nchi yetu, tulete amani kwetu. La réponse positive des jeunes n'a pas tardé. Une cinquantaine de jeunes ont répondu présent pour rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise. À la tête, le général-major Sultani Makenga, chef d'état-major et coordonnateur militaire de la FCM23. Chama ya FCM23 civile bali kukaza tueleze bali kukaza. Après, des questions et réponses entre le gouverneur et la population dans le cadre de trouver des solutions aux préoccupations de la vie socio-économique ont enrichi ces meetings. Hii 1000 francs yenye walikuwa wanalipaka une fois par semaine, ile 1000 francs leo hii kuisha kuwa assurance. Zile franga zenye mlikuwa mnalipa zilikuwa za social, haiko vile. Na waza hamwezi lipa social na mko nalipa assurance. Leo hii chama kuko assurance zenye zinavuka 3 zenye ziko. Unaendaka kumlango yenye unataka unalipa assurance. Na waza ile 1000 francs ya kulipa par jour ni ya social, hawezi ilipa na unalipaka assurance. Nabaki sabu, nabaki sabu. Mheshimiwa Shadrack Amani, Mheshimiwa Manzi Wili.
Bouclant la journée d'itinérance sur le chemin de retour vers le village Mukwija, l'inspection de route est aussi un point inscrit dans les agendas. L'axe reconnu comme calvaire, c'est les lieux appelés chez les Français. Ici, le pont a été apporté par les eaux pluvieuses, créant ainsi l'inaccessibilité sur ces tronçons. Les deux gouverneurs ensemble ont promis de conjuguer les efforts pour jeter un pont moderne sur un autre lieu de déviation. Tutaungana na mwenzangu tuone cha kufanya, kwani hii njopo ya kabambe yenye inaacha vile mbili zetu Goma na Bukavu haziungane mzuri. Kile kinaacha Goma na Bukavu haviungane ni fasi kwenye wanaita kwa Francais. Nitaungana na mwenzangu na kwenye nguvu zetu zitashindwa, tutaomba uongozi wa chama ituongezea, lakini hii shida tunapaswa imaliza. Shukuru ndugu yangu gavana wa Nord Kivu, sababu najua wakati chama imefika huku, uongozi wa chama imetuambia lazima tuungane mkono, tuangalie kisi tutasaidia population yetu, na tumeshaanza. Tukiendelea huko mbele mtaona pont pale Minova ambaye tumeungana, tumeenda kuilanse, tumeijenga na sasa hiyo pont imetengemana. Ndio maana nilitaka tukue pamoja hapa tusaidiane, sababu hii fasi ndio fasi inaleta Nord Kivu na Sud Kivu iungane, sababu chakula ambaye inatoka Nord Kivu ifike huko Sud Kivu inapita hapa, na hiyo barabara ilikuwa imeharibika tangu zamani. Ndio maana tusema tufike hapa tuone population yetu hapa Nyabibwe, tufikirie pamoja tuone namna gani tunaweza kusaidia hii barabara iweze kutengemana na raia waanze kupita na chakula ikuwe napita ya kutoka Nord Kivu iende huku, na wafanyabiashara wa Sud Kivu wakuje kuuzisha vitu yao Nord Kivu. Le second meeting, c'est dans le village Mukwija, dans le même territoire de Kalehe. Nous sommes à une centaine de kilomètres de la ville de Goma. Ici, la population nous réserve un accueil délirant. D'entrée de jeu, Patrick Boussou-Bangui, gouverneur du Sud Kivu, a relayé le message, même message, comme son collègue du Nord Kivu. Hii jeshi letu tuko na jenga ni ya hiyo, ni jeshi ya Wakongomani wa ngambo za Est, wa Nord, wa Sud na wa West, wote pamoja. Ndio unaona hawa vijana wetu wazuri warembo, angalia kisi wanafanana. Wanafanana vizuri. Wanafanana kama wale wakati nyamwa zamani. Hapana. Unaona hawa wetu kisi wanafanana. Wanakula vizuri, wanalala vizuri. Na sasa hivi chef d'état major ameanza wapokeza, wanakuwa napata kitu kidogo ya kusaidia familia zao. Lakini hapa Mukwija mko na amani, muyue kama fasi ingine Mukongo kuko fasi ya mingi kwenye hakuna amani. Ile fasi ya mingi yenye hakuna amani, mimi ninaweza wapatia example. Tulifikaka Goma na kuko fenomene yenye wanaita 40 voleurs. Ile 40 voleurs watu walikuwa wanaendana magari, wanafika fasi, wanachukua vitu vya watu vyote usiku, nyumba zote wanazimaliza. Lakini ile shida tulishaimaliza. Kungani fasi Beni, Butembo, Uvira, Kalemi, fasi ingine kungani mashida za mingi. Tunafika mungali mnatuchunga, tunasema asante sana. Na ninashukuru mwenzangu gouverneur wa wala shini mwenye atamaliza shida za Wakongomani. Sisi wenyewe ndio tutamaliza shida za kwetu. Signalons que cette mission conjointe des deux gouverneurs en territoire de Kalehe vise à consolider la paix, la sécurité dans cette entité voisine, au territoire de Massissi, au Nord Kivu.